vetrenjača. Uzmeš bilo kakav tvrdi papir, bilo koji, zeleni, plavi, crveni, onda sa ovih ćoškova docrtaš neke 3 linije, 4, onda uzmeš nešto bilo kakvo okruglo i staviš na centar papira i onda oko toga olovkom za ove linije povučeš. Onda isečeš papir do kruga i sve te papire do kruga. Onda uzmeš jedno drvo i šrafić i onda uzmeš, kada isečeš to i uzmeš, onda prebrojiš listiće, 1, 2, 1 savijaš, 1, 2, 1 savijaš, 1, 2, 1 savijaš i 1, 2, 1 savijaš. I onda zabodeš tu ekser i staviš na drvo i gotova vetrenjača. Stani tamo da vidim kako. Kako radi? Bravo. Dosta. Zdravo. Vidimo se drugi put.